Like kedai Puatli Post Grade 4 Upper West Jahil District Kekedan boleh kilong Classic Pass. Kiba apply kia pentap link ba ke online application bat katarik bat kado ban submit kalong arpo atrik Disember arjan arpowe kini kilong kipos kibalaj ban kong pion arpo kendai teli baar chokidar arpo driu teli balai proses server driu teli basau mali sau teli basan pion kom chokidar sau teli banriu sweeper sau teli banyo cleaner arteli bapra khanasi arteli bakandai sweeper kom cleaner arteli bashipel servant helper arteli bakatwe jugali iwe bakat ar lab attendant iwe bakatlai blueprinter with computer knowledge iwe bakat saw OT attendant iwe bakat san cook iwe bakat reef structure barrier iwe bakat new ward girl lightly bakat pra hostel matron iwe bakat kendai paniwala iwe kerta kita kita apply ke dia belum kat prasnem hadu arpeniusnem nadu sitarik benai peningkong arajar arpuwe bat na bentang kita kepala palat ya kete kerta kandon ro kacing penjalan ane ke relaxable ke pasan snem na bentang ki SC ST pan OBC kiba apply kidan kam ban register yang ada bat ke district selection committee West Jahil District Jowai link ba ke website www.westjahil.gov.in/dsc.htm bat naga pendan kamru daw Gmail ID ubadang rekam lasya ban apply nadu arpo atrik benai bakat way arajar arpo way hadu arpo atrik benai bakat arajar arpo way ban hadin kene ya kaling on disable no ka district selection committee West Jahil District Jowai kanang penyang ro ya kiba submit taki hard copy application fee kanlong shispa bat nabenta ki SC bat ST kanlong sanpau bat ansiu nang ba ka online payment